Ngucanio cia giturwa kia Vice Chancellor University-ini wa Nairobi irehiririe wikendi no thutha wa Minister wa Githomo Professor George Magoha guteaniria kwamurwo gwa Professor Stephen Kiama na ni ikinya riria arutwo wa university uyu maranyita mbaru. Kama wanafunzi tunafuata yale ambayo Minister wa Education amesema. External forces, wale zile nguvu zinatoka nje ya university ziko na interest zao katika university yetu, wakome kabisa, waende wacheze siasa kwingine. Ona wabici ya Vice Chancellor iria Kiama aratanyite gukaingira wairi ironeka gucenjio cabi na kufuri hihi kumana na ikinya riri ria Magoha. Kanjũ ya utongoria wa university yo igitongorio ni Professor Julia Ujambo iria onayo irateanirio ni Magoha niyo yamurire Stephen Kiama gutuika Vice Chancellor akioya giturwa kiria kiranyitirirwo ni Isaac Mbeche thutha wa Kiama na angi mugwanja gatagati-ini ka angi 14 aria moritie wira ucio kwendekithio ni commission ya uruti wira wa muingi yule ambaye yako hapo anapeana sahihi. Kwa hivyo kutoka kwa hiyo sahihi ndio tunapata vitu tunavyotumia shuleni kama vitabu, kalamu. Watu wale wanafanya veterinary medicine wanapata equipment zao, lakini sasa vitu kama hizi zikifanyika tunakuwa na shida, hatujui tutegemee nani. No nake Kiama ni ateanirie watho wa Magoha akiuga niwe wamurirwo kiwatho na kuria arutwo na arutani hamwe na aciari university-ini ucio matigethe utungata kuma kuri wabici ingi, akiuga ni eguthie igoti-ini kuregana na watho ucio wa Magoha. Riri nake Professor Isaac Mbeche uria uracokirio akinyiririe nowe uranyitirira giturwa kiu na kunyitwo mbaru ni Professor Ogot, na area ya Ogot na Mbeche ni amwe a aria kuringana na kanjũ iyo mahotirwo ni Kiama. Professor Kiama was Professor Mbeche that all of us let us sacrifice our own interests. Twenda office ya Vice Chancellor tutakumenya kumenya no irute wira twenda. Ripoti ya PSC yonanitie ati Kiama niwe watongoretie hari aria mahoyaga wira ucio, na noguo ripoti ya kanjũ ya university yo ironania ona gutuika kanjũ yo ndibati gukinyaniria itua riayo itekuria woni wa Minister wa Githomo, no kuratuika thirikari yendekithagia Professor Engineer Kimani Njoroge aheo giturwa kiu. Public Service Commission itoe ile list ya wale ambao walifanya interview na watupatie rankings wakituonyesha wazi kwamba huyu ndiye alikuwa namba moja, huyu ndiye mpaka yule wa mwisho. Ngucanio cia utongoria university-ini uyu ciukite o riri university uyu utanyitwo kwanjiriria kwamukira arutwo eru kwanjiriria Jumatatu ino. Arutwo bethe nio megutuika mataku benefit thino undu wa ensure wametupatia yule Vice Chancellor ambaye tunataka sisi kama wanafunzi. Giturwa giki kia Vice Chancellor wa university tikigeni na ndugamano na uria wamurwo afatie gutungata ihinda ria miaka 5. Ni ngucanio iria o ringi cionanitie uteti uria utonyagio thiini wa utongoria wa university cia bururi. O ringi ngucanio ici ikiiga hatika-ini gikiro gia githomo kia university guku bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.